Big news ari massive one. Ndashaka kuvuga akantu gato ku ikipe ya Liverpool ku munsi w'ejo yatakaje indi match noneho iri mu rugo byatangiye gusa nayo kwera ko no gutsindirwa mu rugo noneho amakipe atangiye no kubyashoboka. Nyuma Manchester United yakazaho Nottingham Forest ni bibi cyane. Ariko Liverpool y'uyu mwaka na Liverpool y'uyu mwaka ushize ahantu bitandukane ni hamwe. Pressure cyangwa se igitutu aya makipe iyo mbukora birageranye no gari ikipe imwe pressure bari bariho iratandukanye. Umwaka ushize Andes Slot gwejaga mu ikipe ya Liverpool twese tubizi ko n'umutoza uje gutoza ekipe na Klopp byagaragara ko yarananiwe kubana nayo cyangwa se yabonaga bisigaye umugora kuba yagira ikintu ihereza kandi koko byari byamugoye noneho yarageze n'igihe cyo kuyuhesha iti cya Champions League bisigaye bigorana arazo umwaka atwara igikombe ikipe itwara igikombe burya niyo nta bakinnyi bakongereramo uburi kuri pressure yo kuza gutwara ikindi gikombe noneho iyo uri izina rikomeye nka Liverpool noneho ku isoko baspeninga agera kuri miliyoni 466 z'amapaundi kugira ngo bongere imbaraga ya equipe yatwe igikombe urumva uyu mwaka wari umwaka wa kabiri aho Arne Slot yerekanye ko nta ataya adaptation akeneye yerekanye ko yakoresha abakinnyi yarasanganywe noneho yongererwa imbaraga ku kigero andi makipe yose yari kwifuza ko yakongererwa imbaraga muri ubwo buryo mu bigendanye n'amafaranga ikipe yo polisi ku isoko ni menshi ekipe yose wayahereza yari kwishimira gutunga abakinnyi bava muri ayo mafaranga uzanye Zaka araguhenze Fran Vats araguhenze Frimpong nuko uzanye Kerkez nuko yaguhenze ariko uyu muratanga ibitandukanye n'ibyo abantu bagutekerezagaho iyi sezo nkubwije ukuri ko iyo Liverpool igira muri sezo ya mbere ya Arne Slot ntago byari kuba ari bibi ariko ari kugira muri sezo ya kabiri nyuma ya sezo y'igikombe nyuma ya sezo ya heavy investment. Massive news reka mubwire ko Visa